Calcium ni umunyungugu w'ingenzi cyane mu mikorere y'amagufa mu mubiri. Buri munsi umubiri uba ukeneye hagati ya miligarama 800 ndetse na miligarama 1300. Muri zo hafi ya 99% byayo mu mubiri wacu zibikwa mu magufa ndetse no mu menyo. Uburyo bwa mbere bwiza ni ukuyikura mu byo urya buri munsi, ariko iyo bidashobotse ufata inyongera zayo. Iyi ni M250 TV, ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Tugiye kurebera hamwe akamaro ka Calcium mu mubiri wacu. Njyewe ndi Muhire. Uyu munyungugu ufite akamaro gakomeye mu mubiri wacu, dore ko ari uza kwisonga mu myunyungugu umubiri wacu ukenera. Calcium rero ituma amagufa akomera n'amenyo akamera ndetse atajegajega. Si ibyo gusa kandi kuko inagira uruhare mu mikorere myiza y'imikaya, umutima, imyakura ndetse n'urwungano ngogozi. Ikenerwa kandi mu kubaka ibice by'uturemangingo fatizo. Ifatanyije na vitamine D, usibye kurinda amagufa, binazwiho gufasha umubiri guhangana na kanseri, Diyabete ndetse n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Ku mugore utwite inda iri hejuru y'amezi 3 asabwa kurya ibikungahaye kuri Calcium kuko bifasha mu gukomera kw'amagufa y'umwana uri mu nda ndetse no kuzamera amenyo akomeye. Ifatanyije na phosphore bikora ibizwi nka calcium phosphate. Iyi ngiyi ikaba igira uruhare mu gutuma amagufa amera uko tuyabona, agakomera ndetse kandi akagira uburemere. Ni biki bitubaho iyo Calcium ibaye nkiya mu mubiri? Iyo umubiri uyibuze mu byo turya, utangira gukoresha ibitse mu magufa ndetse no mu menyo kugira ngo uyikoreshe ahandi bikenewe uwo mwanya. Ingaruka bitera nuko ya magufa ndetse n'amenyo bitangira kwangirika. Iyo bino bikomeje bitera ingaruka zinyuranye ku buzima. By'umwihariko kuyibura ku bagore bacuze ni bibi cyane kuko bibatera indwara y'amagufa amungwa ndetse na rubagimpande. None ni biki byatubaho mu gihe Calcium yaba ibaye nyinshi mu mubiri? Iyo Calcium ibaye nyinshi byongera igipimo cyayo mu maraso. Ibi ngibi bigira ingaruka ku mikorere mibi y'impyiko ndetse no kugira amaraso arimo Calcium irengeje urugero. Ibi ngibi ahanini birangwa na bimwe mu bimenyetso bikurikira: kumva unaniwe, kuribwa mu magufa, kwiheba ndetse no kwigunga, kugira iseseme ndetse yewe no gusa no kunyaragura bishobora kuba ikimenyetso cya Calcium nyinshi. None ni hehe twasanga Calcium mu byo turya bya buri munsi? Ibyo kurya by'ingenzi dusanga mu y'umunyungugu ku bwinshi ni amata n'ibiyakomokaho byose. Hazamo imboga rwatsi, hazamo beterave, ubunyobwa, hakazaho kandi soya hamwe n'ibiyikomokaho byose. Iyi ni M250 TV, ni mu gice twahariye ubuzima, aho tugenda tubagezaho inama zigiye zitandukanye ku buzima. Njyewe bibagezaho ndi Muhire. Niba utarakora subscribe ntugende utayikoze, ndetse kandi no kukazogera kugira ngo ibyo tubagezaho ujye uhita ubibona mu bambere. Ntibibagirwe kudusangiza abandi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kugira ngo dukomeze gufashanya kandi twaguke. Ura like nimba wakunze no video. Naho ubutaha, ciao ciao.